මේ නොරොච්චෝලේ පොලිසියේ රවි ධර්මකුමාරගේ වොයිස් රෙකෝඩ්ස් වගේ තියෙනවා. වොයිස් රෙකෝඩ් 4ක් තියෙනවා. මම මේකට දාන්නම්. මූ ඇවිල්ලා හෙන කැරි එක්ක මූ තමයි එහෙ ඔක්කොම ඩ්‍රග්ස් අරෙහි මේ ගන්නේ මුහුදෙන්. හරිද? මම මේ දැන් වොයිස් රෙකෝඩ්ස් ටික දානවා. මචං පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරපන්. පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරපන්. හරිද? මම දැන් දාන්නම් මේකට ඇඩ් කරනවා. විශ්වාසයේ තියෙනවලු උඩ දාගන්න පුළුවන් 20ක් විතරනේ. ඔව්. මොනවාද එක බෝට්ටුවක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙම බලලා පුළුවන් වුණොත් අනිත් එකත් අරන් ඉන්න බෝට්ටුවක් යවන්නම්. යාළ සාමිට මම කතා කරා අරන් ඉන්න කියලා කිව්වා වතුර ගිහලා නැත්නම් විකුණලා දෙන්නම් කියලා. ආදී ඔය විශේෂ කරන්නකො මට ආරංචි දැන් ඊයේ නේවි එකකින් අල්ලලා මම කල්පිටිය. ඔව්. හරිද? ඔව්. ඒක වලද මේ කරන්නේ. ඔයා ෂේප් එක කරගන්න මේ මගේ පැත්තෙන් මම උන්ව කරන්න. ඔතන මම මේ උන්ට මං කියන රෑ වෙලා අරන් ඉන්න කියලා. හරිද? හරි. හරි හවුලන්නේ. මේක මම ගන්න මොනවද තිබුණා? මේකට ගන්නද? කමන්න මේකට අරගෙන මට දෙන්න කියන්නේ. හරි. Hello. 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 Mr. Fahim, how are you? I'm fine. Voice Norachola. Ravine. என்ன நேற்று திசையை மாத்தி விட்டீங்க போல நேற்று கூட 2 ஃபீச்சரும் ஒரு உலகம் இசைக்கும் இந்த கலகம் என்னத்தான் செய்ய புத்தல தான் நிச்சேன் நான் வாரேன் இல்ல நான் என்ன வேலை இல்லைன்னு ராத்திரி 4 மணி வேலை வந்துச்சு. ஓ எஸ் எனக்கு தெரியும் நான் நம்புறேன். கொஞ்சம் பொறுங்க இப்படியே நில்லுங்க நான் உங்களோட பொறுங்க இப்படியே நில்லுங்க. எனக்கு வந்து டீட்டெயில்ஸ் நான் நேற்று 30 பேர் மனித ஜாதி நம்பர் சொல்லாச்சு இவ்வளவு கண்டுட்டால் எல்லாம் அந்த LM 6651 LM 44 சாரி 1473 PD 4732 அங்கட 30 பேர் மட்டும் இறக்கினாங்க நேற்று. நேவி ஃபுல்லா நின்றது இல்ல. நான் 2 ஏரியால செய்யப்படவே மாட்டேன். இதுக்கு மேல என்னன்னா எங்கள் அஞ்சதையும் கணக்கெடுக்காடி நாங்க செய்யப்படவே மாட்டோம். நாங்க தான் நேற்று அது நான் ஓப்பனா சொல்லணுமே நாங்க தான் வளைச்சு மெசேஜ் கொடுத்தாங்க. நான் வருவேன். நான் புத்தனம் நிக்கிறேன். நான் இப்போ தலைவேலை கொடுக்க போறேன். போயிட்டு நைட்டுக்கு வந்து உங்களை கட்டாயம் நைட்டுக்கு சந்திக்கிறேன். நாங்க நேற்று வேணும்னா நீங்க எங்க ஒர்க்ஷூப்ல பாருங்க. நாங்க கொடுத்து குருநகர் ரோட் சிலாவ் ரோட் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து தான் இது பண்ணது. நேவி ஆபீஸுக்கும் கொடுத்தலாம். நான் நைட்டுக்கு வரேன். நைட்டுக்கு சார் नेवी लांच करो नेवी लांच करो අපරලා ඔකුල කරන්න ගැටලුවක් නැහැ මගේ පැත්තෙන් මම බලලා දෙන්නම්. ඔව් नेवी लांच ලංකේ नेवी लांच කියලා පාටවනවලු. ඔව් අපරාධ ඒකම පාටව කෝල් ගත්ත එක තමයි. හරි බලන්න. හෙලෝ ඔව් මම මේ උතර කවුරුද ඉන්නවද? ඉන්නද? එන්න මම ටිකක් අමාරු වෙట్లా ඉන්නේ මේ තලවිලට එනවා මහතුරු බර ගානක්. කොහෙද අයියේ? ඔව් අප්පා කාමර 7ක් මම බුක් කරලා තියෙන්නේ. හරි. මේ 7 දෙනාටම කණ්ඩ බොණ්ඩ අරවම සේරම මට තමයි පැවරලා තියෙන හැමතරේ මෙහෙම වෙනවා. මේ මොකද්ද කරන්න පුළුවන් ඔයාලට? සේත සවුන්ඩ් එකක් කරලා දෙන්නකෝ. නෑ සවුන්ඩ් එකට නෙමෙයි අද කෙරෙන්න ඕනේ. මොකද දන්නව කාමර වලට සල්ලි බඳින්නේ කියනවා. නැත්තම් තලවිල හින්දා වෙන කට්ටිය ගනී කියලා. එතකොට එතන දෙකයි මේ මෙතන මේ නිජාම් එකේ දෙකයි එහෙම බුක් කරලා තියෙන්නේ. හරි මම පොඩ්ඩක් යන කරුණ වෙලා ඉන්න සර්. හරි මම ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඔයාලට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන්නකෝ. නැත්තම් මෙහෙම කරන්න. හරි 50ක් කමන්නේ මම ඒක වියදම් කරන්න. අර ලබන මාසේ දින එකත් එකට දෙන්න. එතකොට මට ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තා. ලබන මාසේ ඕනේ නැහැ. හරි. ඔය සිකමත් එපා වෙලා තියෙන්නේ බා මට දැන්. හරි මම පොඩ වෙලා ගිහලා එනවා. කමන්නේ ඒක ප්‍රශ්න නෑ. මට රෑ වුණා. හරි. செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.